السلام علیکم. گلی چارو من خیر جان خیرول شمدی منشتگم شما بعض مردم من زانت تیسرا چه بعض مردم من نزان بعض مردم منی صرف ای روپ ازان ای شکل ازان اور منی گستا نزان سرپد نے. تو من نام خیر جان خیرول. من گوادر نشتگم گوادر شہر نشتگم گوادر قود احمد مولیا سورگ دلہ نشتگم اور ڈوریا نندو کا نقشہ کا مکی مشورہ سرپت کریں کہ سے گوادر سورگ دل ما موسیٰ موڑا بغیر تک قبرستان ایریا ہے تاکہ تاج محل سینما ہے تاکہ ملہ پلہ ملہ مرا محمد پلہ تاکہ دیما تیابہ بکارا نیما تاکہ ڈوریا ہے بیا ای مولے میتگا میدانی میتگ گوشن اور سورگ دل گوشن تھی اور ڈوریا کہستے میں ہمیں میتگے تہابے نہیں ڈوریا آپ رابطہ دریائے آپ کے باز بتا گرما گن روچا پرات کا برزا سرکپتا امیر رایا چھے اور عید مچھے اور آپ کے درد کا دریائے شتا امیر رایا چھے امی جاگے گوشن ڈوریا مانا اور بیزانت کہستے ہیں سر گپ جنا مردم گپ جتا ماما ونتگا عشقتگا وقت بھی کمو سوچ سمجھ پتا کہ یار چی بیت کا ہی نا ڈھور لفظ کہستے ڈھور چکا انگریزی لفظ ڈھور آستے پیسرا چے موجود ہے میں گورا در استے دروازہ کستے چو مانی یکن تے بلے بلوچی ڈکشنری تہا مچارتا یا دیگر پیسرا مانی کوتا اور ڈھور مانا ڈھور زیرن تھی ڈھور بھی انچی چیزیں کیسے آپ پر رہا ہیں اگدہ آپ کو زید ڈھور کسری نوشان ڈھور مصری نوشان امی اڑے نامی بلے آئیے بعض ما چھینا نرے کہ ڈھور یا ڈھور ہے برحال ڈھور یا میں ہمیں پوائنٹا گوشن کہ دا مردمانی استے یدار بستگاں بیتگاں یدار برزا بیتگاں ڈوریا وقت یک جہانی بیتا ایک بازار بیتا گوادرے کستے تو ماں سمجھا کہ گوادرے شروعات امیدہ بیتا گوادرے دروہی چیز امیدہ بنتا گا دروہی چیز امیدہ چیسے بس چیوشے تو ار ثقافتی کے بنی ار یک جاگی یک دود ربیدے کی بنی آ مردمانی مچیا چے مردمانی اور بیگا چے یک دومی کو انہا نندو گندہ چے بنی اور میں مسترین مچی جاگا نندو گندے جاگا کسے ہمیں بیتا ڈوریا بیتا یادہ چونکہ مید بیتا گا گوادرے مردم اما بنیاد آچا شروع ہے درو مید بیتا گا مائی گیر بیتا اگر یک مردم یا دریا کار نبتا مائی گیر نبیتا بھی بلے آئیے بھی تعلق گو ہمیں میدان بیتا ہمیں میدانی بدولت اتکا گوادرہ نشتا ہمیشہ نہیں گونا یہ کاربار کو تا ہمیشہ نہیں گونا سجن چیز وابستہ بیتا تو ادا ماں گوشا کیسے میں گوادر ثقافت کیسے ڈوریا ثقافت ہے اسی ماں ظاہر پٹ لوٹ کرنے میں مقصد بھی ہمیشہ دیم طرح رہے میں بعض چیز گوشیں بعض چیز اسے پیش داری بتکا غلط با منی سوچ غلط بھی باندھا ہے کہ منی گپن سر اعتراض بتا آریا کیا اعتراض کرنے آپ کستے آریا کیا مستریں گیشتریں شرطریں چیزیں دیما آرے گے آپ کستے ثبوت دے گے آپ کستے برحال یہ دیم طرح بحث بنتے ہیں کیسا بنتے ہیں تو ڈوریا ہمیں جاگیا گوشاں کہستے گوادرے خوانے مارکیٹا بغیر تاکہ ادھما پردو مائی مارکیٹ اور پردو ای درمیانہ یدار درا ننگر یدار برزا بیتا ہمیں جاگے ہمیں آپ رہا ہے ڈوریا ہو ہمیں ایریا ڈوریا بیتا ای بازار بیتا ای بازار انچے بازار بیتا کہ گوادر ہر چیز کستے ادا چیت کا سے نی چیزوں والے اگر تمہیں سمجھے کہ اسے بنڈی چیزوں والے بیتا گوادر سجے نہ ترتا بلے دا کہ ادا نہیں تو سمجھو یہ چیز بانا بیتا یہ چیز با کرنے کے اسے چھین نہ ہوتا تو مردوں میں اگر گوادر لوگا چا درد کا ہوتی گیا چو بازار شوتا درد کا اٹھلا چائے بڑھتی تو آئیے لازم تیابت کا چکر جاتا اور تیاب ہے اس چکر جاگا ہم درسان چو مستریں ڈوریا بھی تھا مرچی باندھا ماشما دنی کا تک گندے کس سے معلوم کرمی کو اٹھلا کائیں شاور کا بلے پت تیابہ کا ندا لیب کنا تاش لیب کنا یہ کنا ایک بلے مجمعے بنائے تھے اور امیدہ ڈمپے کے سر اوشتا آمد کانے لوگ دے مگا یا کجا بھی جاگیا گلیے چدر کے تیابہ کے چاری مرچی پتا تیاب آلتا مشہور رو گندے کس تیاب ندارک چونے بلے مردمانی کار ہمیں بھی تھا یہ دیکھ چیزیں کسی ایک مردمیہ تو ماہیہ تک دریا بھی تھا ماہیہ تک لانچہ گون بھی تھا اگر ہاتھ کا
అతక అది దమాని ఇష్టలుగా గొదుపుచ్చి మట్టుకుతి మర్దమని కూడా నెందుకుంది పద అతక కూడా बाजार नष्टा अतक सारी त्याबा चक्कर की नहीं पता बाजार या अगर बाजार शुता तो बाजार तिरंत पता डायरेक्ट अतक से त्याबा चक्कर त्याब लाजम चढ़ती लूरी अतक लाजम चढ़ती तो मर्दमानी निंदु गिंदु दीवाने गपुरप्पे जागा बितगा बाजार होटल बितगा दुकानानी डिकियानी सर बिता और एक जागा बिता त्याब चुके होती जिंदगी कार बिता अये मावर बनाता होती इद्दर साहब को था ये अद्दर मुश्ता करोमोश को था निश्ता में किस्सा आरती गप्पे जता ऐशकुती आलेवा ये जागा बिता तो माँ मनी ये चैनल नाम भी ऐसे ग्वादर डूरिया यानी माँ मनी मकसद हमेशा चैनल है कैसे माँ ग्वादर है अमा क्वाने मरतम अमा ज़माने के मरतम ओमाना चे कैसे फिश्तेर ओमाने ज़माने के मरतम अरे यक्की कैसे अर्थ कैसे यार किसी मना दस कपी अरे यक मर्दमी अमा गिंदा मान कोशिश हमशी कैसे ये जो स्पर्श बिकना अमा दौरे अमा ज़माने के कि ग्वादर छून बीता और अमा ज़माना का अमा दौरा इधर ग्वादर चीज़ें ची अहमियत बीता और अन्नी मर्दवान दिला ये अहमियत थी ये विस्तार थी ग्वादर कैसे एक शार है अन्नी बस तेज़ी है गुना ग्वादर शक्ल बदल बैगे ग्वादर हालात बदल बैगे ग्वादर माहौल बदल बैगे बस तेज़ी है गुना तो कम के मर्दों में इंगो रांगुर बका तो उससे जा गई है तो उसे दो चरण तो शे यार ये जाके शौक में बास खूबसूरती शी मन दिलाई फूटू हुई बकशा भले ये साता मारा हो गया मैं देखते में कहा पता एक दो रोज बुगजी तो ब्याह जागे शक्ल बिल्कुल बदल बीता शक्ल आ जागे बिल्कुल बदल भी कैसे तो ये पता फूट हुई बकशा नदारक तरना मिली कैसे वस्ती चक्रा तो जिसता मैं ये तरह वती ने मैं छक्के तक ऐसे फूट हुई बकशा भले तो पता लगी दी तो इधर बहुत चीज़ बदल बेगी पर मुझका माँ ज़रूरत महसूस है यार माँ चूँकि किताब भी लिख के आमतौर पर भले मर्ची बांधा किताब लिखा मर्दम लिखा है किताब वानू की उसने किताब वाना भले मनी गुना बसाते खुद कैसे माँ बेगंदे का किताब लिख के इतना करना चाहिए कि माँ का सानी अच्छे बच्ची की अच्छे अपनी फील्ड में भी था माँ फिल्म टीवी थिएटर ड्रामा अमिहनता कार को था माँ हमें कारजान बेहतर तर करानी शर्तर खुद करानी बनस्बत के किताबी लिखेगा अयो वजह है कि इसी किससे किताब लिखेगा तरा अमा ज़ुबान तो किताब लिख के आ ज़ुबान तरा एक अबूरी भी यानी गिरफ्ती मजबूत भी तो बड़ा यह लिखित करें मन चुके लिखेगा खासकर बलूची लिखेगा या बगैर उर्दू लिखेगा माँ आवड़ा नया वती सिर्फ गप्पे जत कुछ कने दूंगी तो फमश माँ ये सोशल मीडिया ये तरतीब की मर्ची बांधा हर एक के शिया गो दिलगोशी या गो मसरूफ है और इसे गिश्तर चार ही गिश्तर पसंद तो माँ हमें ज़रूरत चाहिए कि इदा अगर मैं एक गप्पे मेरी ज़ुबान अच्छे छप दरबे गलत दरबे ये लफ्ज़ में मज़ाना या रदे बिकना ये एक लफ्ज़ में इंग्लिश और बिकना एक लफ्ज़ में उर्दू बुगशा एक लफ्ज़ पंजाबी ज़ुबानी हमने मालूमात साबा बैत हैं या कमी की शी भी मर्दम दरगुजर करना और इशिया कहते पक्के नज़ा ये चिंता लिहाजा माँ ये ज़रिए होती है माँ तहकीका होती है माँ पट्टपूला चलाए लगे अम्मा ये कोशिश करना किससे ये भी और शुमार को दरख्वास्त हैं गुजारिश हैं पता माँ गप्पे के दसबंदी है मिन्नत और बा शुमे के शुमा मनी ये चैनल लाइक करें मनी चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि शुमे लाइक करना कि शुमे ये चैनल चारगा और शेयर करना भी वीडियो नहीं मन तो का हिम्मत पे तक भी मनी हौसला बुलंद माँ में कारा करना आइए और शुमे माँ मिन्नतवार मैं चुके फेसबुक का मैं बनाए तक ग्वादर डूरिया नाम बनाए तक नहीं और इसे भी मर्दम बाज़ मर्दम जल्दी गुना से लाइक को चीज़ें मर्दम शेयर को और ये चमनी से लाइक बढ़े था तो मन कोशिश करें कैसे चूँकि वीडियो ज़रिया कैसे यूट्यूब और गोश्तर और शर्तर चारक भी यूट्यूब और फेसबुक का मर्ची बांधा कैसे मर्दमानी हुआ हर चीज़ भी कैसे हाँ फेसबुक का या यूट्यूब का तो बेचारे एयर तो ये यूट्यूब और फेसबुक का नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं एयर करना आइए इसी कैसे बिगन दे माँ बांधा न पा बांधा आमा मर्दमानी कैसे मैं इंटरव्यू करना हाँ मर्दम न पा भले दिखे कि मर्दम में बहते हैं तहकीक का भी लगी ग्वादर माहौल सरा मर्दमानी सरा दूध रबीदा रस्म रवाज सकाफत सरा तो आई वास्ता एक ज़रिए कैसे हमें वीडियोज़ बा ना युग सिर्फ मनी हर एक मर्दों में कैसे तो बाज़ मर्दम बाज़ संगत कार करने फील्ड
ہاں بالکل تعریف پہ قابل ہاں آپ بعض بہترین کار کریں گے کسے چاہے تاریخی پٹ پور کریں گے کسے تحقیق کریں گے یا کسے نو کے ولاگ بنائیں گے نو کی چیز کریں چونکہ یک چیز سے یک چیز کے بنی یک جگہ رو ریکارڈ ہے بھی لازم تاریخ کے حصہ بھی تاریخ کے حصہ بھی میں اس میں درستی نہ نہیں تو درست قابل تعریف پا تو ہمیں فیلڈ ممبیت کا منی کار کرنے کے طریقہ دگری بھی منی ترتیب دگری بھی یعنی دگری بھی تو کوشش منی ہمیشہ کہ اس سے ماں شرح رنگ یا شرح وڑیا ہوتی ایک آرا بیارا اور شما دوست بھی بدارتی کار شمارا پسند بھی تھی اور یہ کہ من چکے وقت بیارا گپے آتا کہ مانگو بعض مردم من نزان تو بعض مردم نزان تو میں پتا تھا ڈوریا جب پتا ہوتی چینل ویڈیو بارے گپ جا تو منی جانا کسی کسی ماں ہمیں میتگا پیدا بیتگا ہمیں دا رستگا مزن بیتگا ہمیں تیابا ہمیں ڈوریا دپا ماں جان ششتا ہمیں ڈوریا دپا ماں لے بو بازی کتا ہمیں ڈوریا میتگا ہمیں سورگ دلے دا وطری اسکولا یا کمکری اسکول گراؤنڈ اسکول بیتا دا ماں ونتا بنیادی تعلیم پریمری ونتا پتا ماڈل اسکولا ونتا پتا کراچی اشتگ ونتا یہ سابا کے استعمانی ہمیں مزن بیتگا ماں اور منی شوق ہو خیر بعض بھی تک بھلے ای فیلڈے آیا منی شوق بھی تک اس مرچی مشمت میں ظاہر آئی وجہ تھیٹر اور ڈرامہ بھی تھا چونکہ بنیادی طور پر میں تھیٹر کو تھا ڈرامہ کو تھا اور فلم بنایا تھا فلموں کے اس دن میں دعویٰ میں کہ اس دن بادر نہ بلکہ بلوچستانی یا بلوچنی اولی فلم کہ جوڑ بھی تھا وجہ خورشید بلوچ جاوید آرزو اسحاق بلوچ منیر شاد غفار پرویز ایشان بنائے تھا جوڑ کو تھا تو ایشان تھا ماں بھی گون بھی تھا منی خوش قسمت ہے کہ اولی منی اس سے ہمیں بلوچی فلم تھا ماں تھی کار شروع کو تھا بنیاد ایر بھی تھا اب جو فلم میکنگ ہے تو آئی تھا ماں گون بھی تھا تو ماں الحمدللہ ماں گونن کو ماں چلا گیا فیلڈ انی کمو ٹائم ماں کے اس ٹائم کمو کنارہ کش بھی تھا کمو یلدا تھا کمو دگنی میں مصروفیت بھی تھا منی اور نہیں پتہ دوبارہ مات کا ہمیں فیلڈ ہمیں شعبہ پتہ کار کرنے لوٹنا اور انشاءاللہ ضرور ماں کہتے ہیں کار کرنا کوشش کریں کہ اس سے منی کار شر ببا اور شمارا دوست ببا اما مقصدہ کہ اس سے ماں یہ چینل کار کرنے لوٹنا اما مقصدہ ماں چکا کامیاب ماں چکا کمزور ماں چکا منی کار نزور ماں چکا منی کارن تو کا سے کمی بھی گیشی بھی شمع کیسے کمنٹس شمع سرسوج یعنی ماں لازم راچار ماں شما کمنٹس کنے سرسوچ کنے حوصلہ افزائی کنے ہمت دیتا تو ماں بہترہ چے بہتر اور شرطرہ تے شرطر کار کرنے کی کوشش کرنا اور جہد کرنا محنت وارا السلام علیکم